akuhurumie kijana kwa ulevi ulio nao? Nani akuhurumie binti kwa uzinzi ulio nao? Nani akuhurumie mama kwa ulevi ulio nao? Nani akuhurumie kijana kwa kuvuta kwako sigara? Nani akuhurumie binti kwa mashambulizi ulio nayo? Yesu, 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 pekee ni Yesu, 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 pekee ni Yesu, Yesu, Yesu. Heri wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hata wajapopita katika shida hawatatikisika daima. Yesu ni ngao, Yesu kimbilio, Yesu ni msaada wa mngojao. Yesu ni ngao, Yesu kimbilio, Yesu ni msaada wa mngojao. Amelaniwa mwanadamu amtegemee mwanadamu, na moyoni mwake kamuacha Mungu, huyo amepotea kabisa. Yesu ni ngao, Yesu kimbilio, Yesu ni msaada wa mngojao. Yesu ni ngao, Yesu kimbilio, Yesu ni msaada wa mngojao. Yesu, 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 pekee ni Yesu, 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 pekee ni Yesu, Yesu, Yesu. Nani atuhurumie sisi kwa dunia tulio nayo? Nani akuhurumie mama kwa shida ulizo nazo? Nani atuhurumie sisi kwa magonjwa yanayotupwa? Nani atuhurumie sisi kwa changamoto tulizo nazo? Nani atuhurumie sisi kwa umasikini tulio nao? Nani atuhurumie sisi kwa njaa tulizo nazo? Nani atuhurumie sisi kwa mauaji yanayotokea? Nani akuhurumie mtoto kwa kutelekezwa na wazazi? Nani atuhurumie sisi kwa vita zinazotokea?